Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere. More about attention TV so and none of them was soon for a queen to a papa be back. Was medical catcher say, may say me fear in fact, I am discovered to a pons. I a queen to a mason from Nasabi. My Jimmy Jar, your baby boo and some Abrabo master tapa Nasabri when they go to a tablet, Ushe, Nami cows, a Dumekua. As so ya say, and none of paying why you do I did mediate broye. Or by Tampa Travel and Tour Agency for the so ya sing. Some cats open acquaint to Papa Pa Hoto Swa. They say, Kululu be an analysis be him, and as obey your passport, obey your visa, obey 1 year, 2 years. Hey! Now, who sent any be our going to Mr. Debbie, and no son and queen, so say, Frobert Tampa, Mr. say, Omonama no Ayakasepa, a good screw and matters of Frobert Tampa. Only only and Sawo so papa, and Sawo so papa, so good to quine. Ako Pejuma, ako the holidays, ako Sna, eh, and as a washer when you so keke. Edia ba Mr. and person push you baby costume again so from Batampa line a good screen and now ne or Batampa ending come off fefe and for our going to some na and they are transy Abrabo master chapa you be able to some na answer na madam a pound for and as a method their food dinner. Mr. Min tram umbras is here and the above phone crack on my here. Obatampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere. Medasi say oje break train Abrabo Asetena pa na sabre ene ma pamfo esin konwa te say e ba be bobo ensem ba ko mienu ho efa ene ne ekoso ya setrema na se Ghana han na se amonone ne amba bi di ye mema na se ne amba bi nso e de ye ma te say eni enyinya na utum say ya memo na se Abrabo Asetena pa fo entu ye na roma te say ensem ne de ba na me show bo say ye nso ye beboa ma wo nso wahunye be sanse omo ayo ne omo ha no so omo ye kukudam for pa na me come apam for ho na yes ladies first, but our father is the head of this house, so I will go straight to my father. Ye papa prophet udi for 99 ni di no de papa akwaba ejo so e papa na die and then the woman you papa pay room. God bless you so much. Prema from one I'm near Musha, I may dream one and yes, and your prema say of your jump. I know, near be only was so. You know what's up. Yeah, but when you sit like a credit, you pay many. Nay, I am a mean so Lady Reverend Victoria Frimpong, Mama Aquaba. Mama, why I say you. Mama, we dey over here now. What you show me? I show me that you show me. Mama, Aquaba.
e da asese waba nwa efe e na ye oye mami overall boss e fiewura eye Philomena ampofo a oida asafo friend God Celebration Ministry e ma ni nyina emeko mami mama akwaba ene wa efe wa esa angwam angwam so e say de pa se no twra de mamu nyina akwaba biom what the tie for ye nua baby e de nsema baby ye go straight to our topic this morning to making kemu kakra achre meso say ahwefo amohwe yen so ye de number ne ba be go screen ne ene de emisem ye be fam ko wate en na akuantwa ma ye ready say ne me no be kasa no wate me ne live enti ye de number ne ba be ha number no na abegu screen ne me so say me bobom a obe confused me so fa number no na try say ene ye bietum a also be free ene ye din enkomo ye ko ye nua ba bi e wo Kumasi mantam na asem a watwere audio no wa habat audio no me bo a e be che papa enti making kan nsem a ode ba ye no audio no mu nsem no wa ye brofo so aka ho amai na te say onim de na te say on shedan ye kurase ni ba sa e onim worship ai enti o say my name is Abrabo. I've married to my husband for 10 years and God has blessed us with 4 children. My husband had a visa which will help him to travel abroad. I accompany my husband to his hometown to see his family if they can assist him with the air ticket and some pocket money to help him travel to Europe. My husband's elderly brother told us that if my husband succeeds in Europe, it's me and my children who are going to enjoy it, so they can't help. My husband's visa was only 3 months visa, but we spent 2 weeks in my husband's hometown, but they turned us down. As a wife, I took my husband to my father's and explained everything to him, and my father told us that it's good news. It's good news. My father told us to give him 1 week to see if he can help my husband to get that money so that he can travel to Europe. In 4 days' time, my father called us to come back to our hometown. He called 2 witnesses with him and he gave us the money. So my husband traveled to abroad and we were happily as a family. In 6 years, I just say 6 years. In 6 years' time, my husband's response to me was not normal. And somebody told me that my husband has married to another woman and he has taken that woman along with him in abroad. When I asked my husband, he didn't give me any reasonable answer. So when I went to inform his family, they told me that this is not news. Please, I don't know what to do. I need advice from Abrabo Asetena. Baba. Na ko ho. Mami mi sa question me, Baba. Yes or ba boa bema. Mami jago platform ke se so. Na me fa ntia ke se e koma e na asate hine. Sa de bia ya me ye no no. Sira wa de nyakopon kwatente de ma no. Na me chia retired police penny ko fi bwache so. Yeah. Na me janko nya ke se so ema IGP ayiko. Eno ani sensem no nyadaje e chechire nsem magana fo nyina etina se yi. Me ba wa se na me chia Onia no ma. E ma me no ma afofefo prema afo hima me esa am ka me ho wa he. Om she live ta. But your question was there. Say oba so eboa be ma na. Oh. Ka Abrabo mu sem die. Entiase wo mutem na odo wo mutem die. Eye oba wa sede se utimi support ora. Okay. Be ma so ye wa sede se o se utimi hwe wo yere. Okay. Enti no eye se oba timi bua be ma. Okay. Boss wala wo mutem die so utimi bua be ma. Mommy, oba also bua be ma. Boni cheche mai. Oh. Say I don't pay. Sarah, that's I don't get the Abishia. She am Babodu. Okay. Legal Kingdom Chapel, Malin, Malin Shirupia, and pay. Question. Like I said, Anne. He said, Cabemane or bar
ebe ka bo mama ba ye honam ba ko nti ka boni ni se onware ne kra boni nim se ati se ye ka aware swase se we no talk no we ne kunu nti no se wo boana me de na ka se boni acha democracy www ni mo anu we ni mechia etiefu nyina omhwe attention TV na mechia ye papa back to back opere bi o bi a mechia server de so mana honde ande koma samuso mama me dase oba de enka ye wasede sesese oboa bema waye ohun kafo idi na etwase oboa no wa obaboa no so na bema ababo ni ayede sa papa na se wa boa no me de o fa ni se me ni me ku ne ye bo bra te se oyi na kuma mu befe we de me go back to the ni ye mi aba no e de bai I say edu ba bia e wo sanka abrabo na nka ni papa ma otu se na abrabo na nhye dan ye bad mo musa na enam akwantu samu ihu ana okoye yi na adenti na papa no etimi ye eniamra nsam sa like aha bibi asma ba busuafo na etene ni dan no so one thing is oba bia fatunti edi kan say ukun the first time na so otu kwan a fatutim say akwantu mu sem bi metu kwan pen okay mi de bi abrochiti e ti say Ghana Côte d'Ivoire ha ya ko na on de krata waso ya shi sa Côte d'Ivoire ya Côte d'Ivoire ha ye o ko na on de krata e so de wi a omo hand over okay na wa ko pie abochime mo fu pele ko du abochime mu onya ko du abochime mu pe oni krata ontimi onye adwuma nye yeah obi betimi di ne krata akova okay but in the year ma kra la but adwuma na o ye ni nyina no e ba be gu npa ko na account mu se wa ba na me di me maba abuchi foforo na me beto se me bra panyi Mr. Different ne beto no ho no ma enam se nyina ye Ghana fo enti no o different beto di ne ono ne krata no e ya cover me oh yes make me the year adwuma but me make me be account eti se busu na ye twa me kana se week e dey me pay mami a e ba be gu odifo entry na account mu no akoyi no no eyi oyi wi a o de me chefe wo mu ne den be ba me because krata no o twa ho ka okay bom krata o twa ho ka two e dan na o timu no onya ko foforo a oni sika o be gi dan e na bro chi dan no e busome yeah se busome no nso na mo nya sika ntu a e be yi mu ne magu apontin e di se Ghana ha no ma o be ti me sa ne mako e buso fie ana se obi dan o si wie ye mo fe ne say uncompleted beautiful na wo sa ne mako akọ pe bia akọ hweso mami akọ pe bia de akọ te akọ bo wo ndwa wo no abrochi ti sa abrochi ne magu apontin na amafo so etini bia wo ne ma eti abrochi na sitra no eye din fiti as difficult eti hwade bi abrante di ka tu kwan no one oni krata we sure yes yes sir two oni baby da eti obi na di ni krata e cover no a odi ye adwuma ye ni nyina so no e ba be gu obi account no ne be gu obi account wi ha ni pa ko ni yisika wi a o yisika na odi ono ni chefo na wo mu na den ama no odi mani wi so a e dan na oni ni pa no e share room na mo share oni obi okọ no ti obi nchen yo okay obi nchen obesa tra dan ka yeah oni ni pa ko be che dan ka it is scam ba ni same no ba be kitu bi pe scam ba no abante same no e be yesika e be kitu bi pe na se scam be kitu bi a from beginning say ni de na adwi sa wo fie or dwen ne yere hu fie or dwen ne ma hu fie yeah for the beginning say the why me ata say obetra boche but that moment no ko de ne yiri do odo no ewo mu na on say udu sons u chawa brochire na u yed ma kra no nyeska kra wa say o te hu e ko ju dan pe
na woni ba bebre say e say oye krata enti wo krata asem no adwuma na wo ye no wo be service kra do point bi office bi a e say wo nya wo krata na wa faale anase e say wo ko oba ebe kan oba bi o krata a oni kunu e say ko fa oba a oni krata a oni kunu na wo wa ko wale by force no the krata akova it urban process no ono be say ni kunu no e na so no stay e America UK Canada Germany Italy Australia Netherlands and na say urban citizen was akunu so ntino ono ni krata no or the putum say ni kunu a ye betimi aposesi na be ma so anya krata wo me bi adi ko fa bae no eti ohonom no say ka oba na wo Ghana no ono be ma na say say meye abrochi medu ha no enti say Ghana o story na asesa enti say bi edu no mesra o meye for baby say ko tumi body ire na made meye for baby na ka me na ye den awale se na be menya krata na menya krata menya adwuma papa ye den aye na manya akoto papa ye den agi ohonom no nyame boa na dompa dom ye ya mi bobo skanda kraka na matma ye den abefa wo so ye den aba na ka madwana ja oba no say your voice se bebre timika etu ne petim eno me bebre so wo no ma mu do abrochire a o mani bon wi a o dwane ja ma nde bia papa when him say it's not easy for a woman or don cruise or be kasa asem we achi na obeji atumama it's not easy 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 total easy total easy sa udi si oba no na se sie na oba no ne phone call ye odo na wo ntemo no e won say sie no abreki ene na ma oba no be di ya obi woni mu ba fiti ase say onye bona mane say ade a anamo apese metunye na sa anamo we no metu anamo we a e be ma mi sa be ka krata ade ye adwuma papa a menye sika ene bia somoso na me metima ye de abefa wo so aba abi mama yeah papa say anke also di kan tia na ire no e na so say lovey PSC say akwa de babe ese tia me say nya second babe do a na mo ye didi no ho anase ye de na ye niema nanka e woni papa ya adwesa no kwasem asam na ye kan nya bete nelson no bete se ye oba ne kunu mo bobra o man ena nyoma enko ye said wo mo peno ena awurade aye atom na be ma no enya mo se odu kwan ti se kokodu na de ye kan nkata sem ye no saa na ye te no saa na ye kan no so akofa ma ne bo wo be den na embo mu no ni ye mo ne dom no ne na sempe mo no oba na mani aka problem ese se oma oba ne hunu de eko ena ware na wo mo ka no no minim se wo mo sheda wo ese wo fe na awuro aware me no oba ne eko apam se mame ebia pepenti na ye ware enti no me saka enti o charge no wo hosa wo mo ne oba ne se bia man fro na bia be man pese o pepenti o ware na o ne ne beka o be charge no okay ebe okra na wo mo tibate wo mo ntesa warefo wo mo nya ware bia na emo no opem se ne sabeka na krata na ono so aye adwuma no wo mo nti no oma oba na owo efie no ti ase se oba pa sisi a menu ne nkwale ya Abrabo nti na ye bibi se yes nti no sisi a epia Simon me de frewo ne no me na ba sisa nti oba no ebe ti ni kuna se na cho be ti na se no ejira be ma no o ka kire mi wie mate ase eye kanya obenya kwan kakra wa frɛ no bi sa se ne motie ne ne no meko ono nso ne futo kakra no nso de ama nti no odo no da so ai wo ho but ne yire ne de onim se ne kuru no o ha wo na mu se ni no de mpai boy den ta na chi nti ka boni nim na mom no se ama sa se eye pepa no sem na mo ye na wo se o pepa nti no u jam man nine
and then the ma a good ha, so call it for oh. Tie kasanima oba no be fa ni free ha na call you oba fa ni free ha na call oba ni free ha oba fa ni free ha na call you papa I say yes na say Saturday na nya penti no ware yeah sesa no no okoye na ruade dum no e ma ni konya pepa to oba fa oba ni free ha na call you di no kwasem be ma na di nyamra asem wadi nyamra asem filo na ya papa mo keka se ya enkrata semne yinti but obefa no free ha sei na de ne kwa hwiti no ja na yire na emse ona no atwam ana ade nti no yesa ono ye de no fu play yi that's it which year to do for any penny na mo to da pe o mo hwe nsem bi wo ho no kwa na ba na uti ya na ya ho bitse say when we yire etie na akwantu ya ba na timaka so ba no kra mpa ebo na uti ne koye na se ukodu na uti ne before ba free Ghana ha kwa na uti mo odin na uti mo odin pa nsuo nyame na uti mo odin ayo ba na befa be ma no koye the man ene be worry about fufuro ha be ma do wa ba fufuro free Ghana sande no koye na itirimo eden se ne emeka na itirimo odin nkola na wan hwe nkola na oba na wo nno no kora na wo mofra no so asa wutini ba okọ mi kan kra na otise ni kwa tukwa na kwa onim se wo kọ no ba fa challenges bebre mu ntino o de yesu empa ebo saa na se onyame ye wadom kase ese na wo da na wo tichire na no ho ne se entwa yi angoyi ahefo entwe yi na asa na me pese bi koji abafon ka to se me kai se du me ku eso ya se ye Obatampa Travel and Tour Agency for na asoma se e fa wa kwantu samun krata pa dia mesrofre Obatampa Travel and Tour for na onu omu ending sa so e fa wa kwantu sana University Foundation so e hwe mo brofo nyanka yisia patro fountain abobo University Foundation na yem kan antuma bom na yemboa sa enkrofo mo na 0548302985 mesrofre University for na onu omu ending komo papa ye ko ebra na papa epesika na se we die tukwan no papa se me makan baby omo ko ye papa adenti na ebusua be ma na busua mo pa no etumi tani lady down say oba e kan anu tum na wukunu kura wa kwa banka onimu ye ye wono ma na mo ba ye papa ebusua no wo ni say sometimes no na depending ebusua ofi okay ya wabushane bi wo no ma wo nipa na wo gina hono no what attitude ne sunu bai etime putu ebushan off e wo ho ebia waba kokasi mu se ebia nuafo ne yeso mbaba besrawa the we are face of the ma omo ene the attitude wo yire so ehwe wo fi di ma omo no na is bad it is a koye bi se beda ho a obi enu obeka se ko fight say or the mo say gina ko obi wo kwa na on fa ma baka ni pepe mu asaka enuafo de se anase papa anase maame awoba etukwan de eye wasege se eye fese ebia woba no school na wokọ ni nyina echi no wanya kwanya fo se okwa bichi ebia bo chesu de bibini bia so nim se ni nua onase ni bibini ni nua bi anase ebuso ni bo abochira wo heaven bibini bia enim se ni nua abochira wo heaven bia sum sikanya ya onu so ko iska no ku fonte on de okwa no ko sesa what I say it is the hormone no na fa se abusua be yie ba be tawachi ya ba be tan we so ba kwetu na wo no na se watima kwa abusua na se abusua antimi an tiomenim ama no na enne no na brabo no ka wankwa ka bia ka na brabo no ba be ye basa but what we say ni abusua ni ye ba bi so mi no mo so ye adwen oni omo ya adwen yeah because the pepe mu na ga onya akwanya no me fa ba ni de ne mu ana fa wram the pepe mu na ga onya akwanya no aka wo koe no saka obe dog wo yiri kwapo a ka be fa abusua ni bi koe
wa before bi anko wa be fa yiri so anko o be fa one e koy o girlfriend and o dey koy na ye hwe ade bi se na oba no anka so be fa busuan bi mpo na oba na ni wu se bi aye ko bi se sika no mama no ba odan ni be hwe mo no na ke ye kakra na ye hwe ade bi wa ha tama mokọ ebusuafo no chen ebusuafo no a hwo mo nim yie no e no ba no dwen se da bi kwenya we aba bi me ne wo ma se bi onya kwenya na kwa a se wan be fa me po me fa nkwa me po a da chi kwa menye enije bi e wo ba bia be tibia eti oba ne dinim ekoma eko ni fa da che ne bo a but oba na ebusuam e yaade eti oba ne mo awale na otias bema no ko wie no na ochom ticket ye de e shom sa na sadia wi e de owuo e nam okay ana dambo ya e de owuo e nam seke ya we mameka se bi cho adia wi e ko fa krobofom ma ya e from kuro mo fi kuro akometo seka no kuro ya onu kuro ai odumase ya odumase fe baby kuro odumase sa ma mo ma ko fe pa omo na ko fa noche edumi omo no sa ma no ahene ko musimo no akase ni bi no na se be ba ni be bom se tuwe hu akase ni bi no ene dom sisi na sa ma no ti wo mpasia never ono obati na no ke ene be bo already a odi kosua be hye na ade enu emu na nkasa me na me ka kirawo odi ajew e wa dwale ho no ma chira se ka be so odi be jew ho a odi na jew so a so obi an go pie so a e be nyaw woni na udu ko kan ko ba fofo se asamato e jo ba we nya me suro nya me sumo ni mu okay nti na odi aba Abrabo what is here ti be ma no wanya de se ka want me am e fra oba no po a wonya konya nya kra ta wie se e so timi ko fo bi Ghana no ka di ka be fa oba ba kokko yeah we be fa oba ba kokko na be fa oba no di ko wie ba kokko we de fa ba kokko say single de fa no ko na o di ko wie a na sana so mo be fa o yi pro ba fa girlfriend kwa ko a ma me be ga se o nya hwe se wa be fa o girl kwa de ko kra na ni ba wo ho ba we nyina wanti ba nya we nyina ti so o kira no ya bo ba Ghana wi a na o de ko hye ba efo bi a abawe bi o ti ni ba bi a o gbe na Abrabo ho na fi wa o so ba ti se me ka se me ko e bo no to fa na me ti me aka ni se abrantie no suban na o de na di kire oba no e ye suban bi a memma dodo na de na di kire emma okay e ti se ye asofo ye ti wi asofo ye ti wi enti na papa o kobo abusuafo mu ka tenze we de to adu na we ye news se wati bi normal na te se tesi normal story e happy day bia e happy day ti stop me dan me ko kuma se e fi me hotel se pepe fufuo ni akrante o twen kwa bia no aye di fo no pia de na mu di fufuo ni akrante sa se e twen mu kakra last me ali ebe e ti we pie no e ba bo ti ni ena fufuo mu fufuo na metio no ma na ba ga ba ko se omo wo family land wo ho na opese aka oton na ko ton a na ko de boani nua ba ko no fa kwa gbochi kan me say masa o se den menye sa mistake ni bi da wo mo ko na ko ye jumadin na be fo nua no mo nko na onnim na ko ton abuso sa ase de be fo nua de ne ko a onua no obetwa abu busia no obetwa mosuo obefa the girlfriend ase ye de na ko hono mo na be hyew what must you oh sadia when e ade bia e hadwen yen asofo kasa e woyemu amonso amoso asofo kasa sa suba we e woyemu o se aka mu de massacre debi massacre mi ya sakra ba suba we no e woyemu me say se sofo krapo e start new ministry for onya head onya mwa e je ba sana ope oba the same hobby sa oh yeah esi be sofo na me fact no wana makaro kwa to dry sa ye
Oh, say, one say, or certain ministry now, a Jumano, quite mean any discussion a year Juma. It's your Poba, the same whoopee. Oh, yeah, papa. Ban or penanas or petsy coming out Jeffrey in some of the eye. Ya was so far, or the Sabio on the sign. Ya when you're not on the sign. Still was that a bone as I tell you. And you 1 year or no. No, oh, my lay, no. Oh, hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Hello. Yeah, my Baba attention TV so. Hello. Yeah, pick you. Hello. Mr. M say line no yeah, you on tea and papa. Mr. Okoswana friend na unsabe kan. Papa, bonito fa na me ko mama Emra. Sa suba we mu for say. Or certain ministry for now. One year or baby the same way be now. Or ban one no edus purpose be no. O say adwuma do baby na say nipa ni be aso na etim we pe. E ma ahoro be ba aso no. Koko. Difference be be. Chocolate. The one man oba no dey can buy no say enya o taste ah. Obe share obi a oye o taste che oba oda wachi. Oba say na wo on set for na odi wo sane aboso ano a odi bua ngakara ka do pepe so bi no. Bo say na we yi wasi nchen na akofo ala ba hofro. Papa we so for secret bana. Oh yeah. Me anya say be so for it me no kwa wa na waka. Eti suban bi a e wo mmemme mu a e say Yakopon etimi to fie mbati. Ni to so ya heading. Enya deliverance. Mami ko mama ho na miss. And then there are software say na my power that you sa sa software no mo de man do be na fe mu hia na e fe wo se si asof mami fo nya me so mo insurance entuma kuma na somebody me atutu ya Abrabo me so na me kan tie for say me so line no ye bia tumti me so betimi afa line no na go screen and me so fry be fa me pa cho o friends so na waba wallo we no kakra ma se na be a obeti en kakama kama so ama disro se si e bia to betimi afa mama mami enko wan samaje Abrabo nkato nya ya baba kana bebrebe papa ma o se okọ ebusuafo eyi ni mayo enti eden ko na obeya ya o so otumi ebusuafo na de na enti na omi yesa se obusuane kire ni enti ayi wo mo yensa wo mo se ye boawa eye wona we ye ti wo mo so asem chi na de na ma ye ko wale na ma na ase ya topic wo be ma ne side sa because of obani ti umwa unua na ma ne ntukwan se ano ye ne won se be ma akobobra ne ya one na yire ne ma o ma ne fe keke ma ne che de ndi bibia sa oh se ya adwene wa before ya adwene se obia ne na yire ne ma e na ekobobra maame ona yire nti ene de sa ne ti sa adwene no ho na yem so se ona yire no mba mo bobra na chiri ma hwefi eno de ye tie bia na momo no be me pano no krawra di wo momobo oro se yi mema handed da me se da se ami akọ waka ne no kore oh the romantic wa aso for me omu da e prema fo oh mama ka so for aka no kore no ka sem no waka mpa di na me peda papa o ka no kore mom esan se uyi mema handed me emu 5 kra no unya abelo megwa emu 5 no na je se o manya nsu adokoro mo ato mo o yesade emema na mom na de ba ko a ya ma ha ye dikedi that 99 December go hey ajine wo tim se be ma what start baby sisi a ma tu kwan ne ma start ni na ya de ba ko said okay na so fo no wa jure say me pedie kakra won nsem na bia peja nduga bia intino kosem emema no o medical tam da jama ma wuda mami no kosem me right ema wo edi so ye ka say yo mi mo udia aya no kosem ne ya kan wo say ema ayemhihia ekura
ama eni ti ma ye wo edita memachi no emodu oba no ne bia ne se ni kumbedi oba bia ware be ma mpa won se ni kunu be konkan na nyoma ye yama nti no oba no ordinary japade na ebu ordinary na ebu hano na mum o show mo dachi ti se oba ne dia koma pa ebu atechre na ni dum pempenso bi so one kasampo said okay say bi de kosia kwahye na be na sefu akofe kwam kra no on fan she menia so opele na ni share radidi na kuma mun sema one day na kuma mun sema dwe radi ani na ne atie bieta obeta da filo bramu kaka na ye try hombra yes ekona na me de metimi akase na me bra me onim ni nua no de obetimi yaye nti na sika na bisua no ama no okay emfa won se oba ne da subambo ne adi ana ne nua na nye yetie Ghana ha na se Africa de enima ne se obi akwa broche nkwa de okodi yaba nti ade na ne nua ne kona ka omwa no ohwe ohum se ne nua we se so oboa no kra na ontimi nye bi papa bi e ma busua no da ka asem bi ana se obusa da ayibe senka wakoye oba na busua na ama no nko ma fodu abusua ne bi na omanimu ye na wadi ade ne yaye na so wakoye no obefa ne girlfriend ne bakra wantimi amfa no na wura bi so oba kokora nti be ma ne tire mo de nti ne nua no ade na oyeye no na kwa so na oyeye no e kwata aba basa nti de ne nua ye na ye fine so ye ne sa ai ni nua na ja oba no be ye no oba ye oba be ye nde yeah Abrabo masita pa na sabu ni gusu a ohwe no edume ku eso yasin Obatapa Travel and Tour Agency for Mr. say afrefo no so enfre line Mr. mo ahwefo mitwa mo abasisi a na wa opese wa afre no so Mr. we biatu na wa afre mitwa mo abasisi a Obatampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly. Mr. Mahwefo metimi afela no ye biatu line no egu screen and Mr. Frena also chere wadwen efa Abrabo masita pa ye bua ye nua be kwan a obefa so aye me nua ba nya abotere wa ita said that the 99 ebe fi a prophet 99 ya me lady reverend so fi a na je say anu yi no aba nessa papa hello good morning ba attention TV so hello good morning hello good morning. Good morning. Ma ko baba attention TV so udi ni baby a okasa free pacho. Udi ni baby a okasa free. Hello. Pacho udi ni baby a okasa free. Pacho udi ni baby a okasa free o. Hello. Oh, menti unka. Papa mo tenga. Aya ti unka pa udi ni baby a okasa free. Hello. Anjua. Papa. Pacho program mo mane ayin kakra enti unka ne mum. Mabo me chemso. Me di do cast. Jonathan Anson. Okay. Jita masama. Okay. And some of that person mabo me chemso pa. Esa nse ne be man ye nti. Amene unikade dinya sa mani mu bibi. Okay. And she said that would have been that in the action at the Jeba. Yamiatum. Dia between Ireland as a sentence and the party the Amia. Bema, no yen, or Cassia, and Mangusu Guidia one people. Okay. This is not a massive. Yeah, that's the person here. Yeah, that's the friend.
Pacho obetimi a friend line no e was number no egu screen nanim pacho frena only ending komo papa we are going back to daddy oboa ye nua bai papa nti papa e oti asemi a onje ne bai fi papa ensema na ombo nudua na oye nde me sure so abone papa man oh I do better because you see papa na broken heart very when they into pieces pieces pa you know powerful broken heart powerful one and this broken heart we are obani ngai no then papa here dey bed ebeti ne ma me bed say ne ma me tim kwankutu dia obeti because of say papa let me fasika say na say odo bi ma ne ba oh set you me dey oba time bia ene kwa say o town ba kwenya bi nya ba say ya oluma ne mu say ono so di kwa dwendwe mu e tira ka so mo man 1 week the 1 week no di kwa dwendwe mu no ohun say me baba wawale abocha se tira de 50-50 say oni me baba kwa ejai kura na e bi obekima bua nkwala no e ma e bia de aso ne so baba papa no so oluma no so wa da so dai say be ma no bekima ye ni baba no sa oluma no wa so sa dai no say e de da de no ko odidi na ga ye ma no kwanu mu ya hello good morning hello yama kwa baba attention tv so hello odini baby akase free hello Bacha odini baby akase free hello I'm telling you I'm from policeman okay asama mo kan ye chim pa asam ka se pa ne ko ya tu idan okay man ye mbi ko nya yi pa so na de asama da pa so mo kan se ti an be ma ne be de pa se we ba no ba ni o mu didi okay e ja asama mo kan de no pa so na mo so na mo esa na ni pa ye mu yi sin ko te ene papa na do ko ni na do so se papa no ko ma ti okay mo se pa se no ya so ti se ya ba betu ya papa cho ye da se pa se wo frey ye da se hey ye da frey 5 papa person from be frey line na egu screen no 0533 441313 e so frey na also kire wadwen ye hia mpo se mbe ma no kra be frey de bire atwa ma because omo yonko ena edisa enyamra nsem e ma de ne kan kan e be kapa me ma mr monfrey papa let's go etino said that very day no abai wan ni kun ko na busafo nchen no se ka oluma no ne yiri eye nkwan e wo fufo ma no e ma no di me ye no nkwan guso a ka da de ko so osu dai no mu dai pa bam said etwimeko ma no sada no di meko yeah na di benko eti wodi meko aduane a wonu hyehyɛ wo da wotumi so dai ba so we ti dey say wodi di a no mo kwan okay na oda waso dai pa eti ke papa timi so dai pa ko be ho se abrantie na obae no oye 41 na fragadam papa onne ne yire na awale o ma wo ma na they are awale fu we dey onne ne ban ne na ti o awale no yo mu mienu eti e bia wan kire 41 na isu bia wo awale ne wo mu mienu aha oba na oti awale na ase no ono na onim ne kunu so ni ban okay what you say me ke na oba na oti awale aso no me say ne kunu pema she know it very well bam okoka so a sutro bebem sutro so a mem so a be ma yi chop money okay eti we nyina nia be ma de ufem wo fie wo nyina no you know it ebisi ye o mi era lady no minimum no ne kusu minimum no but guy no to kwan no minimum say guy no open afofo open na fosem na osa pe ma so kan okay oni me say boy ne to kwan no no so pesike bi bla 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 so pocket money say yeah I think so oko Dubai lady ni buy e ka kire ya dafu ba ko ena no die ni ba me chen say opeboso dia male di no na dia male kuni ko Dubai na jo ya me ke so so nim say ukuru opema esa ko dwemie no say that all koi ase betima si wachire but obai na dwe sa dwe no okay
onu mi se onu na wo kwala ya approaching mi eti sa ya ogwa manako we ye Kumasi bogo so be ma ni ko du wie no e na o ma no red card esi be ma ni ko du wie no oni ni oba bia ono na wo ba ko dada e ni ba pani maame e na e chat na se wo de you are to be kura eti eye ade bia se ka si e kibeka pa dia e nya so le fi ai eti ka oba ne de e wa de so na kuma mu yi na mi se oluma no so no obedi abate hu ya kese e na ono so ofra nche no papa m efa nche abante no ko te sie no aba ne sie no so oba na dwuma oye enye ko edo papa ayedi wa ha no esie the bed ni aba ko dan papa ne maame e se papa no ewura dan mu no ye opafo ko na odo otwa emu aba ko na okai a ne yam be hye no se ko e bia bosia papa ko gie e di brew e papa de ka e dem boni kwa na papa de ayo wa do di achi e man ka sa won me ba o e man ka sa won o se nyakopon obo ma special we are always special ba mo aka se na mo hu so hwe ntia eti ne ba sa me ma e borofo mo the ma is special baby oba beti me wura no be ma ti ni wura what ma say nyakopon obo ma special so ba kan sem che be ma e kana kuma tem se be ma e ka sem che ni nyako be ma Oba Tampa Travel and Tour Agency for na eso ya se bre ne ya bring me twa no ye bonnet mama te se ana ye be wie no sister ni e wo se oye ai o se ye che ne bobre e den na wo se si a oye o se ye nkyere ne nya se si a onye de me to aka che mi ni aba ne se enya adwene bone no de ye ana ye ka ye ya se ma gini nye gini no kwasam se America bibi say I am shie awona ma woni ntin serade ye no ye wa yem shie emanipa ntin oba bia wa yem shie ma mikuno emma kaka wi ma hende da memma mu bia tan kura doso o se me de because come from ma bema su sa na yetie so oba ebo be ma ne ye no ma na ne asi minim se mi aba no e de an bia o yigide ni sa Omana ni so hwerate na no kosem ne wo mi se ye mani nti sisi ankwala 4 ewom ndi se ye nua ba no wanso na kumamu na wa mmerade anye na ni da so na wa mfa anye mpa ebo na wa ndi amane kunu se na wa njai mu anche na wa ndwe ne ba no wa ne da achi no ebe ha no ne ebe kwa nam se obe odi yawo be ye bribi na sa yawo no be kwa no ebe sa betia no tie betia ne se ni manu shemu no ebedum pepenso bi naka ohia kwafo but ena mo se be man na ya de na ode aye no na o kesi na o ye ni sei no ebe wi ase be man na wi ye nyefe na nyefa ni manu sodachi aha twenti mesemi nua ba me se ye se na si ode odo ena ye ode akomapa adwenepa esanse onim se ni kunu tu kwan naka wo mu mie no mo daache o mo so asere eno nti no timi kura ne de no ko ne papa ho no kwasem se no ga bia mi group ma o hu se no ma se no ne tie no ne ma pedi na achi no onim se domwa mu dia o sa ji odore ayi eno no so dwere ne ma ho ji ne ma ni ti le ma o bo sa bra no ji se ne akoba ne sa o peja ne ni hwerate no kan akoma ntu ne yem no kwasem se mo ndwe ne se da mo ndwe no onye basa na emomo no onto na dwimo no mfa na ne da so onye rade na bibi kakre kura na onye na ripemo no be ma no nya me be na be ma no be pan ana so be tene nkan ba be me na me ka kiro na emomo no sa masa na o de reho adwendwene obese ni pedua o se ya ne ma no dachi ahadwene eno no aso na brabo no ebusia no wanhyenti no onto na dwene no nyi na ni na on focus on she bibi kakre kura no mbo rade mpaye na every pemu no rade be hye na ni nyama ebrosa nti no wesra ni say ma onome okay ma on kase dabi ma ne ndome mo kasenti ano ma onfa nyen so de ni ko ba bi na emum no onso na komemu
no nko so amom pa ye nsrema be man say awurade hu ni mobo na ne oye ne manti na oye saade no oye sa minim say obe nkunifo e chia no awurade mre mu ma no na awurade nka na komento ne yem ne eke sister fia nya bete ne nso say obetuma adi de make so a ebri pem no obe nkunifo ti na mi we sa na mi chia grade k no power ministry ba awurade adoma Tuesday bia no pa 9 o'clock ye shia bojo ho ye bompa ye ekese nyame asem eno ntino wo honum a wotifi abra wo bro no so abra ne ye bompa ye wichia na memba no omo obo ase na kantafo nyina papa Francis ata anopai wichia we pray eradisha no yokese o Yesu dim amen filo nya wo ye na felicia dancers Imeti me akache ni aba nse onka na koma Antonia edin nso enye din makurade ana se na janso nti ya mesre se emanenka o ye sure se wonti ya ma feel we e janti ya nka mesre se emanenka na on function ho kakra bibia na hono ma enso erade oba ne de obefa ne ko enso no ade a eniwo ye din ya eniwo obetimi de oba na kwa kodu Europe mem enso enkoboa no ensa betimi akane de yenya ne se nyame ye bo nyame mpaye se afra no kwa no ntimi ne kasa kwa na kakra bi be support no se onye basa nkora no se di betimi aye kama omo mpaye ma no ma wono me se ne ma aka ye no ebisa wodoni e be ko asan baba bisi okoto se aye basa wa nti amana no me onkoso aye nhira na onyame obebem na me da tudu fu nyina ase titiru ne elkasare nyakopon ka ho na won hye de emra wa hwere wo maame na mi chia sister Wode nso ne sister Abi ne ayofo nyina o mo hwe yen abibia eda obibia ase yes penny dwale na nsu asa papa de o kasa na je se ye fana ne ade beba no na sister fia nso emfanto ne kutudu em se onuma de ye oba he ma fia onne niema onuma de kudi a eye ne yawo pa o kai ara ne niema hye no o kai de da ni kunu akwa oni ni da wo mpem sada no o you start in heavy ba ma promise no wo kem papa we di fu am sada na wo nyame atwa na wo kan oba ni kai de a o twa video na o ti o sa na eso o sun dai ba twa video ta mo da ho ba ma da le so oh da bi ya professional eduma ko fi to mo pema fa na kura boy o so kwa na edu na ba ma bi kan isem ahoro wa de no ano ba ba fa wa ko na we nyina chi no ama na red card ba ya asetire no odopa no den se obenya odopa ya odopa ho enna ya share first no okoja obi we airport a for be wura departure ho onya fra bosan spe ohun ni biom etemu kiss na be ma no last kiss here asie ho a na ese di masa ko new place ho no mo no mo ma kiss kwa obi ehwe be bi say ya e ma no ko ja me ma no kwanya omudu airport esu a aso mu ko no okowu ya ti mi si wo sa ko no wo yakopon bonus ya dure ho aye ntiase e be ma fauti ena my sister Penny akasan sister Penny so akasan kakra me de be pian omo kasa be ma jaho ya memma obe mbu na bomodia na jiro ho na ko pe adwuma obetinya ya okra no be saba back to your onipedue mu na se nyame buwa na onye du ba fa so okita nkwala 10 obefa na obehwe oyie ama abranti efi so wa brochire no o wa brochire o na se na bia na ndia makọ enko yie ma no o ba Ghana kwa kwase o de failure ebe pa bo chaw se o na me dia ye obi afa chame no o ba du Ghana kwase na fia ka o de mu ni efia mu wo mu ni onu ko be ma ko tra bo chire so mu yes kwa ko ta protocol wa ti nya to o de ye ma asem eti efia
Only a bemba, Obra penny, was many kakra, who never. Ya met me catch what they say. Bomodia, what would I soon say, oh, your pennies, many kakras, who never. And she be a man 50 years. Many kakra, who never, as a who never banned. The bet me catch what they say. Say, oh, Capita Kakra, Pepe Binaton, and then Ghana, business country at the Tom. Pepe Binaton. No, when you call a dinner of a tongue, say a genuine mampo, copet, Capita Kakra, pet a genuine manaton, because a genuine man or tongue. So, Uto Banchi, Uto and Toaston and Dua, and you be a baby, and a year Granny, the Quan be a baby, a bassa woman chill. It's your best side money beyond yet. No, yes, Edumana, Yakuba Pejano, Homa, they be a wound skinny. Where prophetic work now? Edumana, Madame, 99. yeah. You just will be on that much in the back as this one. It's your pet and when your man on tongue. Okay. No, your tongue, so it may be a quite often said, touchy. Send a bad day beyond who's skinny. Okay. So if you're going out the same one, if you school bar, or make a baby, Mamma Tram at one their manner. Okay. David Buskin, I said, Berman from which bar. Now, or didn't bog us, said Bogger Metier. I mentioned the Fugui, and maybe the original, I don't need any original. But do it, channel. Over Berman, over the tip put in us. Maybe a people need to people is been on the buy. No, they are born here. It's all him, yes, no, what it. Yeah, or not the owner, but but Yakuba more Bermaswa, or better to rare, and their more, and my crap, but about back to Unipidimo. Yamashamo. No come in a moment. One waiting fresh, so Yakupon come home. Because which I say, program a year, a quetchy, and debate. It next week, the bam, more with you, some full and not more, they will say yes, more interest about program a more interest room. Yamisham, before no many, so a family prophet Benjamin, Nana Yao, or 72. Next time a bar, your henny to bar me, my henny, my bar, no one say your henny. Before no man is 0249 05 0278 0249 05 0278. We did the prophet 99, the youngest prophet. Now my Jews will seek a Hebrew. We have about what Abrukumahaya. Master the Jehovah Bayer prayer ministry. Yakupon Shira, who family swa, Brana in a Camu, Naya Pike say, Obaso Hintas and Piswa, Mecato, say Piswa, yeah by force. Police to me, Chimmy, so you have to name moment. But the one by force, they be out. Somebody, I know you I saw the mother sound much. I now miss me for Kenya. So Abrabo must Japan as Abri when he goes to Ushi. Now because over Tampa traveling tough one, so you are seeing this argument, April. Now me Chiame Papa. Dr. Bishop James Kwesi Ado, say why busy kakrentina na say ye hun me so tutu ne neme yi a obeba be kan yensa papa me chia obebre ye ne agina pa me chia odi for prophet Kwesi entry that's a new back for me where they count me chia prophet Kwesi entry oye me PMO king my king me chia na papa ono na ono so boy echi no e decide to make the Abrabo also onya bihwe MCR Wofia, Father Sam, Yamishra Bibre, any Eduma Pa, or Yane Camaraman, Yamishra Pa, any great if we and then Miss Mura great for me Chiamo, Canta for me Chiam, to do for hey, Michiam Bibre, Michiama Sormenina, Michiama Dofunina, Kofobia Funina, Temafunina, Yami Admadas and they say Yakram. Obatampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Obatampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Obatampa Express Consultancy. We fly everywhere.